Compañeiros, boas tardes a toda a xente creo de banda que os veciños e boas tardes a todos na casa. Efectivamente, estamos en terra de peixe, estamos en terra do río Limia, en terra de carballos e de boa xente. E moito aprenderemos sobre esta terra que ten moito que amosarnos en canta historia, verdade, Bernardo? É curioso, que comezou hai 47 anos como unha reunión entre amigos para ir de pesca. Moi boa tarde, Galicia. Convértese a día de hoxe en 3 días grandes de festa aquí, en Bande. Por certo, tedes preparados os patins? Os patins? Sí. Estou che vou Macroexhibición de patinaxe, verémola tamén ao longo da tarde. O campeonato de pesca será para mañá, a degustación tamén. Pero dende onte, aquí non para. Non paran, verdade? Pois hoxe tampouco imos parar. Temos moita festa preparada en riba do escenario de Aquí Galicia, convidándonos a que queden con nos. Para empezar, primeira ocasión neste escenario, orquestra Furia Joven. Chámase así, son canarios, van os ver con os latinos, segurísimo. Hai que vai estar hoxe poñéndonos un poquinho de fado neste escenario. Pois a nosa querida amiga María do Ceo, que tamén nos vai contar todas as novidades que hai entre mans, que son moitas. Artista de aquí tamén, porque hai moito talento tamén aquí en Bande. Ela chamase Maite López, e vai nos contar, bueno, seguro que a lembrarán que é unha recanteira desas de lugar. E por suposto un poquinho de beleza, pois hoxe imos falar cunha futura Miss Universo. Ollo aí, Así que imos de preguntar un pouco como se consigue iso, conseguir a ser candidata. E por suposto, pois nunca nos vai faltar aquí Galicia un poquinho de música tradicional desta comarca e tamén nesta ocasión vai de todo. Que maravilla, temos un poquinho de todo. De todo. Tamén a gastronomía, hoxe vai quedar todo o mundo contento. Por qué? Imos ter produto rei da festa que temos, a festa do peixe. Imos probar peixes, neste caso boga e escalo, e aquí non lle gusta o peixe, imos ter unha variedade de carnes espectaculares, que aquí tamén teñe moi boa carne. Contento ti Tamén. Vaya menú. Para rematar, redes sociais do Aquí Galicia. Lembra que temos página en Facebook, que temos perfil oficial en Twitter, @Aquí Galicia, tamén esa página web na que poden enviar fotografías dedicadas que logo nos compartiremos en directo con toda a nosa audiencia. www.aquigalicia.tv. Señoras e señores, así comeza o Aquí Galicia número 203. Mira, que venimos, bueno, pues empezamos con música tradicional. Temos xa preparadas en riba do escenario as pandereteiras do Concello de Bande e van con ese clásico Maruxiña. Un aplauso enorme. Aplauso e a cantar con elas. Bande está situado no interior da provincia de Ourense. Conta con máis de 2.200 habitantes repartidos en 12 parroquias. O concello é paso da Vía Nova, a calzada romana que unía as localidades de Braga e Astorga. Esta calzada remontaba a marxe dereita do río Limia e cruzaba por Ponte Pedriña, cuberta polas augas do Emporo das Conchas a finais da década dos 40. Parada obrigada ten a igrexa de Santa Comba de Bande, das máis antigas de Galicia, unha xoia da arte visigoda do século VII. Tamén visitaremos a igrexa de San Pedro, protexida polos carballos da sementeira, 3 exemplares incluídos no catálogo de árbores senlleiras de Galicia. Para
coller forzas pararemos no Alto do Vieiro. Este lugar que recibe aos visitantes da vila alberga unha espectacular fonte nunha árbore centenaria. Está completo con nuestras bailarinas y demás. Pois benvidos a Galicia, levado 2 días hasta aquí a Galicia, xa ten como chegar e picar os santos. Sí, casi que sí, podemos decir que sí. Bueno, é certo que é a primeira ocasión que están aquí en Galicia, canarios, canariones, e ali sois moi coñecidos, sois unhas desas orquestas punteiras. Temos algunhas imaxes deses concertos, grandes desas actuacións, nas que desde logo tes muchísimos seguidores, non sei? Hombre, es una formación que lleva más de 16 años en Canarias y la verdad que hemos logrado consolidarla a un nivel bastante constante como orquesta. Estamos funcionando muy bien y todo eso es gracias al público, no solo al trabajo que nosotros hacemos, sino al público. Y queremos hacer lo mismo aquí en Galicia. Claro, de feito estábamos vendo agora imaxes das vosas actuacións ali e o público está entregado, é moito público ademais. Sí, la verdad que tenemos una acogida muy buena en Canarias, no solo en Las Palmas, sino en otras islas, y estamos encantadísimos. Estamos súper felices, súper emocionados y sobre todo con muchas ganas de vivir esta experiencia. Moi ben, agora seguro que queres conquistar ao público galego. Xa dicías, chegastes onte, xa tivestes a actuación onte pola noite, Sí, que tal ese primeira toma de contacto? Estuvimos en el Pub Momo, en Carral, y esta noche les invitamos a todos al Bora Bora Mambo en Orden, y la verdad que el público lo pasó bien, bailó, y nosotros eso es lo que llevamos en nuestro corazón, y súper felices, súper contentos. Extraño en la cama, así que me cago en casi sabes dónde quedan los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir, me mando un ritmo desde que te encuentres aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, como la vida soltero. Yo lo que quiero que quieras lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta en el banco contigo y tus hijos deseos. Hacer el amor a diario y de por vida estar en dinero. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que el amor son muy pasante, así que no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que el amor son muy pasante, así que no vuelvo a enamorarme, bebé. Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar. Ya sé que todo me sale mal, mentir diciendo de que era leal. Sentí un amor real, mi vida yo me pueda perdonar. No, que lo que te vaya vamos a intentarlo, porque no se toma nuestra relación primero, bebé. Perdona, baby, perdona, baby. Si algo no me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que el amor son muy pasante, así que no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Ahora ya casado y con niños ya nada. El odio es un temor. No, se puede evitar volver a una ciudad y esto sigue yendo bien y se puede vivir del turismo. Aparte do Parque de Xures que nos gusta, cal é a máis recomendable para a xente que nos estea ben por Carlos? De las rutas del parque hay que son 1000 sitios, decir uno solo es casi imposible, pero hay la ruta para la fecha, luego la de Arqueguas, aquí en Madrid también hay recorridos que también son bonitos, aparte hay un gran patrimonio histórico, asentamientos de la Edad de Bronce en la época de Muñoz. Pasamos por la Vía Nova con los romanos, la iglesia, bueno, de todos, el cementerio medieval de Marín. Patrimonio arquitectónico, flora, fauna e tamén gastronomía nun anaquiño. Vou ir coñecer os postos do que desa mostra que traedes neste mercado do Xurés. Carlos, moitísimas grazas, un placer. Igualmente.
E non sei se temos o máis novo, que tal, boas tardes? Hola. Como te chamas? Hugo. Estábamos falando, Hugo Maixeu, aquí de músico. Canto tempo levas tocando? Sí. E como o pasas? Bien. Paso de maravilla, non? E paso amigos? Sí. Ves? Él sí que sabe. Claro que sí. Gloria, ti cantos anos co pandeiro? Sí, Marcone, no más o menos. Que diría, verdade? Oye, Eu empecé ahora, de mayor. no, relacionada co mundo da música tradicional tamén? Foi así algo que veu tarde? Foi ahora, sí. Siempre me gustó, pero empezar con demasiado, pues solo falla de días. Que maravilla. Igual foron, non sei se seríamos netos os que arrastraron a isto. Pode ser. Pode ser. É que me moi ben acompañada. Son moi convincentes. E non ver esta rapacilla tan guapa que está aquí abaixo. Estábamos vendo a Hugo e abaixo... Hola, Sara. Ai, a Sara. Canto tempo ten Sara, Gloria? 3 años. E a tua neta? A máis pequena? A única que teño. E a única que tes? Por favor. Pois parabéns, xa unha cousiña ben linda. xa temos unha... Pois un clon da boa pequeno, coa súa panderilla pequena. Bueno, que tal se lle dá así? Que moi ben. Bueno, me gusta de momento, sí. Bueno, agora está remoloneando un pouco. Ten vergoña. Sí, dá moita vergonha. Eso é verdade. maravilla. Ainda non rematou esa xira. Non remata o día 9. Hai moito. Para que venga todo o mundo. Que se voy a la Igual por kilo non sabemos calcular. Cantas horas botas por kilo? Eso sí. No, depende das horas, 2 e media. 2 horas e media frente a moito peixe. Bueno, é para acompañar. Se tes un bo peixe. No, xa tardamos. Digo, se tes un bo peixe, por non poder deixarte de acompañado dun bo pan. E bo pan hai aquí en Madrid. Tamén moi boa. Hola, más. Bueno, iba a dicir antes que ademais a panadería de Xeración, verdad? Panadería de Xeración, porque esa se conversa. Bueno, na casa.
Fais una casa, non os deberíais, ¿verdad? Nós temos o privilexio de ter este pan feito na casa, pero non sei se ten alguna peculiaridade para acompañar o peixe, ten algo que digamos que pues, vai mellor do peixe porque leva unha farina determinada. No, a mí non venía tan mal, ganadería, pero bueno. Cal é así a normal, a de trigo con maíz ou vai mesturada con maíz? No, hay solo de pasta, de manteiga, de agora é maíz. Agótate, Y supoño que con decisión de aprender de pasarlo ben. Como pasades? Supoño que os pido bailar o antes. Claro, festa. Efectivamente, sobre todo practicar, claro, porque tamén é cando ves que se sabe, é importante, non só ir a clase, sino practicar despois. Pois é que deben engancharse un bom momento que vai ser un festival baila comigo, pero non van a para ir vendo como se fai, bueno, pues vamos ao sitio, que vai ir unha salsa. Moi ben, pues buenas ganas. E a máis eu fora de ese sitio. Si a salsa solo para arriba da carne, así. Estamos chavos. Bueno, ya están listos. Hoy retro música. A bailar. Es un
fue el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Doña Catalín, de que son candidata a Miss Universo Spain. Isto é moito, non? Como decidiches a presentarte algo así? Pois eu levo dentro do modelo e actriz, e bueno, decidí presentarme porque quero ser embajadora de Galicia. Gustaríame que este ano unha Miss Universo Spain sea galega, non? Pues nos tamén nos encantaría, Claro. A ver, para ir pasando, hay que ir pasando cortes, todo eso, ¿preparas eso quieres? Sí, a verdade é que tuve moito apoio da xente, así que, bueno, invito a Valde a que me apoye, que me vote. Pasei polos votos do público e agora, a finais de mes, con un son martes. Pois xa nos dirán as que pasan a final, e pasaría a final, e de aí escollerían 22 rapazas, e entre elas escollerían a candidata para Miss Universo Spain. Eso tamén supoño que é unha presión, porque van a ter que ser profesional, de modelo, ademais de saber que llegas a todo. Claro, mira, además moi bonito, ¿no? Porque é importante non só, bueno, pues mira, quero representar a miña terra, non, saber moito. Que é o principal, que tens que saber, aparte de tomar a decisión de facelo. E nos marchamos, esta música! Thank you.